kucamo, ali nažalost niko ne otvara. Konačno je dobio svoj katanac i zatvoreno je jedno istorijsko i kulturno blago Srbije, Vojvodine, što je Bogdan Duđerski ostavio nama. Kao što vidite, sada propada i pitanje da li će se ikad vratiti tamo gdje je bio. Sve je zapušteno, zakorovljeno, vrata i stakla na dvorcu su polupana, nešto je ostavljeno otvoreno. Dakle, totalna nebriga. Postoji u Fantastu nešto magično. Čudesna arhitektura usred vojvođanske ravnice obuzima nas i odvodi u vreme kada se lepota gradila dušom, a sloboda slavila srcem. Dvorac nosi ime Fantast po konju Bogdana Duđerskog, koji je 1932. godine osvojio sve titule na trkama na Beogradskom hipodromu. Kao strastveni zaljubljenik u konje, Bogdan je imao 1400 konja na svom imanju. Danas ergela Pik Bečej je zatvorena, a grla rasprodata. Stavljena je tačka na vekovnu tradiciju galopskog sporta velikog giganta ergele Pik Bečej poljoprivreda. Postoji legenda u Bečeju koja potvrđuje vekovnu vezu čoveka i konja na ovim prostorima. Svake godine na Preobraženje, kažu ljudi, tačno u ponoć na nebu iznad dvorca projezdi čovek na konju. To Bogdan obilazi imanje i čuva od naroda svog zaveštanje koje mu je na čast ostavio. Ovdje su nekad u hladu borova sedeli Bogdan Duđerski, Laza Kostić i Uroš Predić, tri velika prijatelja i velikana. Kapelu u kojoj je Bogdan sahranjen oslikao je lično Uroš Predić od srca svom prijatelju i bratu. Ostaje vera da će neke nove generacije, neukaljane i neogrezle, vratiti pravdu u ruke stvaraoca i sačuvati ovaj biser Vojvodine i Srbije od daljeg propadanja i zaborava. Od Fantasta preko Paragrafa čeka se nova pobjeda u čast slave i spasenja.